Khanari rengma arong pen koila mati ka celenga tawar pini arnianta mesen avela. Jangpong longkoi be arong along singhason karbi jutanga teranga tum patir pe ponsi ingdeng pho hen ubahi kebipon. লাখাক্রে ফর্ম হামায়া কনস্টিটুয়েন্সি ভারতীয় জনতা পার্টি মাতে বিজেপি মন্ডল কমিটি আটুমাহিন পেন পার্টির পিপন্সি দিবালি নিঙারং কাচিপিদুন ইংডেং এংকয়রা থক্সি কেচক কানিয়া বে ফুটবল টুর্নামেন্ট আংডুং কিটি কেপারপন ভারত পাঠু আকলামালং ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ কাপামান পং নেলিবিরতা থানবাং চন্দ্র সিং রংপি আফাংসি বিশ্বনাথ কার্বি লাইভ কেলাংবার কাচিং হনারা দো আনাফান কার্ডম নাংপা জিরেগলো কার্ডম তাংনা পিনি আরসিক জিতলাপান সদ্দা কাবিরতা নরাংটন পেন আরজুইতা Khanari rengma arong pen koila mati ka celenga tawar pini arnianta mesen avelan. Nili pemasi constituency ke parlo koila mati hawar pen ha inglong hawar mate Khanari rengma arong celeng thora tawar pini arnianta mesen avelan. Inglong hawar ke dam ke banga phan kenang sotne ke ka celeng atawar henlo. Labang satwar mesen pen kaselam piji aphan ke dam tang ningkan surhini da engkoira isia ningkan. Phai kunia chikloni phai engkoira troxy en gata rengma festival phangcherop karenga arong along nithoma farman rengma rongaje ke paman pon ahursi karbi anglong ara heila pen thorom alam abe pin pen kaiketa ningke me kiduk ke boy keso kisung ahu pen ke joy ke ahuranta kerap ke pidon thep abang phu mate karbi anglong autonomous council cem dr tuliram ronghang me athengno hala swarni lamchak piponlo bonta pini arnianta mesen leng thoratwar tangpon pela inghan langbung ajosi arni wangta raratung celeng nang bomla lasi labangsa kisung pen ke pajok serak ja phan pura hata ke do rengma arat ke doa ke saratum towar mesen pen nang selam pivek thapusi kachuningri padopon আৰু চলি আহি এতিয়া আৰু অলপ ৰাস্তা মুকলি হোৱা পৰা আৰু এতিয়া যি আমি 8টা বস্তিয়ে লগ কৰি ইয়াতে আমি গাদা জাগাত আমি এটা চিন কৰা আমি হৈছে এইটো হ'ল আমাৰ সব মানুহ একেলগে 8টা বস্তি মানুহ একেলগে কৰি ইয়াতে গাদা আমি চলি আহিছে 1987 চনৰ আমি এতিয়াই আৰম্ভ কৰি আছে আৰু আমি ৰাস্তা অসুবিধা এইটো কাৰণে ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি একো কৰিবলৈ আমি ভাল পোৱা নাই এইটো কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি কৈ আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বহু আমাৰ সহায় কৰে আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমান মুখিয়াবিলাক যিমান CM EM তেওঁলোকৰ আমাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়া আহিছে হ'লেও আজি ততো আমি একো কামটো আগবাঢ়িবলৈ যাবলৈ হোৱা নাই এইটো কাৰণে মই এইটোৱে চিন্তা কৰি আছে আৰু আমাৰ আজি এই গাদা সময় সব বস্তি আহি আজি এইটো মুকলি কৰিবলৈ সব মানুহ আহি আছে হ'লেও কিছুমান মানুহ অহা নাই খেতি কাটাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই হ'লেও বেছি মানুহ ইয়াতে আমি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমি আজি এইটো গাদা কাম কৰি আছে আৰু আমি ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি সুবিধা হ'লে ইয়াৰ পৰা আৰু বেছিকৈ আমি আগবাঢ়িবলৈ আছে কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাৰ কাৰণে অসুবিধা এইটো কাৰণে আমি একো ভাল কৰিবলৈ আমি সময় পোৱা নাই গতিকে ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টত আমাৰ মৰম কৰি এতিয়াও কোৱাটাৰো কৰি আছে আৰু ঘৰ এটা দুটা এনেকুৱা ঘৰ এতিয়া কৰি দিয়া হৈছে এইটো কাৰণে আমাৰ ৰেমাবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই গাদাটো আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈ আছে আৰু এতিয়া যি আমি ভৱিষ্যত ঈশ্বৰ মৰম কৰি এইটো গাদা জেগাটো মানে
বহু মানে মূল্যৱান কৰিবৰ কাৰণে মানে জেগাটো মানে ভালদৰে ঘৰ কাৰ্বি আংলং চকীহলা পেন আনিল চন্দ্ৰংফাৰ ৰিপৰ্ট বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইভ Tangde pini adun thwa birta non puthot ang ton pen langitha. Jangphong longkoi be arong along singhason karbi jutang aterang atum patir pe ponsi ingdeng pho hen ubahi kebipon. Patumi preni phai engkoi rapli arni singhason karbi jutang aterang atum patir pe ponsi hen ubahi kebi asai deng pon. Sai ke pachun ji aphan pura ka patir pe pon lake singhason karbi jutang aterang amepu puron be kongchun bang jiren teron atum si patir pe pon. Hen up ke en damahut ser hubi kangthum ke japon klengdun klengsar po riso ejang lun temu pensi kangthum pon. Lun se po rensing ingti aria sangho chengburup kitip asot rongpi rajendra terang muri pongsi kibot bidda sing teron atum hen. Ser hubi tokpam riso ejang klengdun klengsar po riso ejang atum lun pensi pampon lo. Lun kilun jona sing rong hang pensi lun pon. Lapen ser hubi kethap ahut lun se po kolom sing teron pensi lun pon lo. Kopia porsi hen ubahi kibi paruponang kok malake. Hako ahu dok ik sarlongki lapen harbimang ejang kapinchong tekang lata isi karbia porom puthi mate ajutang kang them loputa bangso amelong chethan pon. Nona porahut owe kimia tuma phanta kapaching thur ponji aphan karbi aron hei hui nangpachi hung dunang jipu matha ponsi singhason karbi jutang aterang atum aningkan wangta labangso hen ubahi bipon pusi mealong chethan pon. Tumi labangso asayalong alhui sarpo aman pen kachitong dun lake all party hills leaders conference mate thihek pen APSLC amepu jaika thar lapen aria sanghotum chetong dun pen penang an karbi atum hen ubahi kibi alam lapen kachoklem kachodam aron hei hui penang an chethan ponsi me along aliralon chipidon inpur pan me kiram tang aningkan ason thotse aningkan wangta hen ubahi kibi padupon ber poputa singhason karbi jutang aterang atum nangthan pachinito ason si patumi hen up ke endam edam pen hem kachewang hen up ke thap kibi along ansitami mesen ing samjin pensi pachun ponlong no pusi singhason karbi jutang aterang hin pen nilituma pherang kia phan nangthan pachinito Karbi Anglong manja pen momita timongpi report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthot ang ton pen langitha Lakhakre from Hamaya constituency Bharatiya Janata Party mate BJP Mondol Committee atumahin pen patir piponsi Diwali ningarong kachipidon Lakhakre from Hamaya constituency Bharatiya Janata Party mate BJP asai hemalong iam lunsing teron alam toya tengpen Mohamaya Mondol Committee atumahin pen patir piponsi Diwali arani ning arong kachipi ponsi lotari kapathu asai kedengpon Labangso lotari kapathu along anong e kadugawe kep ando kecheng si anong e suri kep ingdeng hini anong e suri troxi lapen ke thom anong e suri pho anpata consolation anong e suri sisi troxi paruponsi bangso lotari ing samjin pen pachun ponno Labangso lotari kapathu asayalo chitong dun lake abarim VDC chairman Longsing Tok Bian Parta Mohila Morcha ST Morcha Youth Morcha atum chetong dun pen ing samjin pen ning chaparang ponsi bangso lotari pathu pachun ponno Kinsi Jangan apa Mama konstituensi ka aku arah bangga itu dua ni masih kini ladan itu mungkin long Mama konstituensi itu parti Jakaran bom ia misalnya mendek ia mencetakkan mendek dan itu si ni orang kita nak ini itu kalau si sila solo tadi ini mesenta mudah sekolah sila dah sekarang bang sekini itu sila dah kecil si anong ibang ke lah punya anong ibang ke price bang ke sedikit adun tua bang ke lah ke sedikit soksi open Injenya thom anong ibang ke lah ke sedikit open consolation price bang ke bang soksi sambil sehala bang ke sedikit Te bang ko ano bang pusi kilong polo. No na to bang ini to bang thong. Bang ke long polo. Kon anang deng ne. Tensiel e bang no ano lo. Nong e hini ang deng bang ke la ke to ko. Otan third place bang ke lo to chipona lo. Otan consolation bang toxian mo ke bang hini chipon lo.
pen na sobang de niltum lang lupulo de niltum pena pen na sobang de kidum ko tinono makke na surprise mo kay committee de arden kita ko Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthor ang ton pen langitha Ingdeng engkoira Thoksi kechok Kania Bay football tournament angdung kiti kepadopon Lakha engkoira isi Borjan constituency ke parlo Lakha isi Kania Bay arong along friendship football tournament angdung kiti kibipo Patumi player chikloni phai engkoira pli arni ada par phai kebra minute pli kebra pho apor malompen Lakha isi Kania Bay arong along friendship football tournament angdung kiti paman pondo Labangso kapatupon along manpeng aluhia manpen kachitong dun lake Borjan local EM Surya Rongphar Borjan BDC chairman Sonaram Singh nar lapen Mohila Morcha amepi sangti kolpona tisopi atum chetong to lason si mesen ing samjin pen labangso angdung kiti pachun pon kapatupon final round along kachipate dunamen lake Eagle Football Club lapen King Chili Football Club hidipi atum si chepate pon Labangsa long kachipai pon atim amen lake Eagle Football Club atum penalty pensi goal pho chepai pon lapen second runner up King Chili Football Club hidipi atum aba goal pli pensi chepai pon lo Lason si Eagle Football Club atum aphan EM Surya Rongphar aredeng pen Suri Thoksi atangka pajir pon lo Lapen second runner up King Chili Football Club hidipi atum aphan BDC chairman Sonaram Singh nar aredeng pen Suri ke thom anong e pi pajir pon lo Lason si patumi labangso football tournament angdung kitia long pacheton si Kania Bay arong along Lokacharli atum aphan MA BA ke pas lapen BCom ke pas atum aphan sitame karcho asai sitame deng pon lo Labangso along EM Surya Rongphar aphan sitame Kania Bay araratum Suri akachoro pajir pon Lapen labangso friendship football tournament angdung kiti kapatir pipon atum amen lake Hemari inti Meipu Anon Singh nar Kongchun bang Dor Singh Bay Sorkari Gaobura Chandra Singh Bay Rongasar atum patir pipon si Mesen ing samjin pen ingdeng ingkoira Thoksi kecho Kania Bay football tournament angdung kiti pachun pondo Pini nalito bangso angdung kiti arni along ito hona sar Surya Rongphar kami aku tolong lah sila bangso memorandum nalito Pinjam bela bangso memorandum ke pinjam ating dalang itu si negara cara. Lalu, apa yang si nili Biswanath Karbi Live lapen Karbi Daily News atau mana mit curui la bangso apa orang yang cepi dinokot. Lalu nili tum pini ada ningkan kau ada Thoksi kecok arni bangke isi kemi sanang tek busi nili tum cetek long lo. Ate isi memorandum ke pidun pan nili tum han medical EM mate Sar Surya Rongphar isi alam cak nang cepi do. Pining mamuning ang bong alang li isi sub center nangi pi pu alam thedo asi bangso sub center nangi pi pu panilitum dak Kanabe arong arat stame ningarong lo lasana nangalam chak nangi pi pen asi ansu se sistame nilitum lasar sojo sar phange nilitum ka cherab ni same ning hanglo lapen la bangso IEM ke bang pen la medical mate sub center nangi pi de kangi pu alam chak pen nilitum ansu se ningkang sam pajir dono Nanti non kilang je aningkan sambil bangso Kania Bay arani kawan kolbong lama. Keceng pen non puan ni kan ko rat Thoksi pleng tang lo plut play pin lang lasi e prang sisteme pa plut play lo pusin nilitum secretary ahin pen lamchak nang chipidun lo Karbi Anglong Borjan pen Amar Singh Bay report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthor ang ton pen langitha Bharat Pathu Aklamalong Football Tournament Championship kapamanpon Karbi Anglong Sport Association dun Meipu Borsing Tro Football Academy ahin pen patir piponsi Denarong Sport Association ke parlopan Bharat Pathu Aklamalong Football Tournament Championship kapamanpon Karbi Anglong ari soe jang kapathu ahin ington pon kok nang ne lapen kapathu ahin paprang pon wer nang ji pa kimang pensi Karbi Anglong Sport Association dun Meipu Borsing Tro lapen Gulab Kro anparta Rajib Phangcho tumching wa ching sai ponsi Denarong Sport Association angkang kedo Bharat Pathu Aklamalong prize money football tournament championship pleni phai engkoira pho arni kapathu pangching pon Bangso kapathu kecheng arni Okereng Football Club lapen Dongmukak Football Club atumang bongsi pathu pangcheng pondo Okereng Football Club atum kapathu ketek muchora job gol ke thom pen chepahai pondo
Bangso prize money football tournament championship ke hai anong elake suri phoket lapena dun thu anong e suri engkoi rap phosi pathik ponlo lasi kapatu ponji aterang atuma phan nonamat apor pipon lang pusi pachini pon kapatu ke cheng siarani kapaman ponalong manping pen kachopa pon Karbianglong Autonomous Council em rites inghi lapen denarong town committee chairman Prodip Ingti nomati BDC chairman Dharam Singh Kro Mongol Singh Be lapen Jorbi Singh Rong Parpen Chenglok Penang An Kethe Kiding Atum Chetong Dunsi Kapathu Aning Ketok Atum Cheto Dunsi RD Chipipon প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে খেলৰ যিটো পৰিৱেশ আমি মানে জীয়াই ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ স্বাৰ্থতে আমি খেল টুৰ্ণামেণ্টখন ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা উঠি অহা যুৱচামে এজন সুস্থ এজন নাগৰিক হয় যাতে এজন কাৰণ সুস্থ হ'লেহে মানুহৰ ধনাত্মক যিটো চিন্তাধাৰা তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ এই ভাৱনাটো আহে গতিকে ধনাত্মক যিটো চিন্তাধাৰাৰ যোগেদি এখন সুস্থ সমাজ তেতিয়াহে আমি আশা কৰিব পাৰি গতিকে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হিচাপে লৈ আমি আজি এই টুৰ্ণামেণ্টখন আয়োজন কৰিছোঁ উদ্যোক্তাসকল বিশেষকৈ আমাৰ ডেনগাঁৱত DSA আছে পশ্চিমপুৰ তেখেতৰ সহযোগত আমি এই টুৰ্ণামেণ্টখন আয়োজন কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে ৰাইজৰ খুব সমাগম আজি দেখিছোঁ যথেষ্ট সমাগম আজি দেখিছোঁ গতিকে এয়ে মূল উদ্দেশ্য So kapathu pon tum kibang pon kela poheno jenon kibang mi kithur mi ubi ariso ijangatum non ke itum thek ponong lo kangri kangkrang mate electronic media mate mobile game aputak si bisi ituma so marta penangan ke interested laso interested ajoine itumari so ijangatum penangan ke awgopran ke henu lapen ason kaprek atuar ke dam ason si thek ponong ase laso tuar pen koson si itum kipajok pen mi phun mi et pen itum lahayar isu jang phan ki ban thek po jate itumar isu jang atum awgopran mi phun pela pen in tangrak arisu ason kiman dun bang akhe tumason akang tui itumar isu jang atum ta football pathudun pen nong nam mate non hora dina kai ke football ka pathu pen sita me akai long isi kereng atwar o pen atirpi chiot pen alang tum choklem chodam mate kereng atwar lata isi aboreng abar saya teng anso se atwar do jong si thekser pulo tang athema non hora din ke ilitum tek ponong lo ason hidung a club sita me itum adet pen mate itum ha habar ajo pen sita me ke pathu dun do lo lasi sondak tak itumari so jangatum ta laso tuwar ke palong dun pe jate ili tumalong unemployed jitu laso mate kichu claim mate bekar laso pen kich pajok ji phanta isi ki mesen tuwar bosi matha pon apen itumari so jangatum la bangso tuwar pen otpon lo prote ogopran ta me phun po apen ogopran me phun jota kali pirthe long nong nam ta mesen man po ilong ri long pada phan pen edia ta phananta mesen atwarong po hema thekpon long Indian Football Association along sitami indum thekpon long je penangan football apu tha ka improve mate angsong karlu din theklong lo asilitum denarong chot kolam chot kali hawar Karbianglong angkang long ben nonjong 6 schedule a football ke pathwa game long sitami kukura jar long sitami ilitum Karbianglong atum ta je hadak third position an ke kile tum ke laki isi ningarong alam Karbianglong dogmuto apen Rukasen Kro report Bisonat Karbilai Tang depini prime time birta la ampen sik kang tonik lo Kadogwe phanta kurwang thula pen dome thakme